birirwa badutuka n'abandi bigira ngo n'abanyepolitiki birirwa badutuka bimbura mukoro. Ndibaza ko nta kaga tuzogira kazoruta ko bazogira. Dushobora kuba hano twaratanga ibyago ariko bakazabiheruka niko bigomba kugenda. Umuntu wirengagije gupfa kwa mugenzi we, umuntu warebye abi wabo bashira akabarebera, atabuze icyo yokora, atabuze uburyo, atabuze amaboko, atabuze ikindi ukora ngo asove umurinonsa w'amaraso ye. Ndakubwiza kuri iyi ntambara n'ibizarangiriraho. Iyi ntambara izabarangiriraho iyi ngiyi. N'abantu batumira umurenge kabona twa message ngo mube maso ngo twabonye message. Hari umunsi message zaziva umurenge nazo zigacurika zibamanukira ngo zije bari mube maso. Aya na magambo amwe afande yavuze. Umusaza yavuze koko aba bose birengagiza ko ubwoko buri kurengana, aba bose bari kwirengagiza kuko turi gukorerwa genocide, aba bose bari kwirengagiza kuko turi kwicwa hari murenge, hari iwacu, hari ivangura ry'amoko. Bariya bose bahakana kuko tutari kwicwa hari iwacu bizabagaruka. Uyu munsi mu gitondo biravugwa kuko hariya Uvira General Gasita yanzwe nyuma yaho habaye manifestation y'abazalendo ndetse n'abaturage bahariya Uvira bamwamagana bavuga kuko ari umunyarwanda agomba gusubira mu Rwanda wabo cyangwa se akaja muri M23, banga kuko agomba kubayobora, banga kuko ari umututsi. Biravugwa kuko yavuye hariya Uvira yajabutse ari za Bujumbura. Bakomeza bavuga kuko ndetse haro delegation iyobowe na Rukema n'abandi bari kumwe baje kureba ikibazo cyabaye hariya hagati ya FRDC ndetse n'abazalendo hariya Uvira. Tuzamutse ruguru mu Mikenke haravugwayo intambara mu gitondo uyu munsi. Maimai ndetse na FRDC n'abarundi bateye abaturage bahariya mu Mikenke bashaka kugira ngo bababice. Murabizi ibikorwa byabo bitari byiza, bahora batera ibitero hariya za Mikenke. Biravugwa kuko baje bateye baciye mu nzira zibiri hariya za Mikenke. Twagerageje kuvugana n'abaturage bahariya mu Mikenke ntitwabafatisha, tuza gufatisha umwe mu baturage bari hariya za Minembwe. Batubwira amakuru kuntu intambara yagenze ndetse batubwira kuko bakiza gutera basanze amadubu ari maso, basanga amadubu yabiteguye mu buryo basizeho ibikoresho byinshi ndetse n'ibyombo byabo ndetse batanazamaye iti muradutunga. Muraza gukurikirana amakuru ku burambuye. Bayo kumva kuko imirwano yongeye kandi gusubukuka iriya za Mikenke. Twagerageje kuvugana n'abantu bahariya kugira ngo batubwire amakuru uko byagenze, ko intambara yagenze ndetse n'ukuntu bihagaze kuri uno munota. Tuzagufatisha umwe mu bantu batuye hariya za Minembwe kugira ngo atubwire ukuntu intambara yagenze. Ubu ngubu turi kumwe nawe kuri telefone, reka atubwire ukuntu bimeze n'ukuntu intambara yabaye. Uraho neza Claude? Uraho neza munyamakuru. Kumvishije amakuru kwa ngaho hongeye kandi gusubukuka imirwana aho ngaho za Mikenke. Bimeze gute aho ngaho za Mikenke? Yego munyamakuru, hari hashize nk'akangahe intambara itaba mu Mikenke, ingajya ari itaranarangira. Uyu munsi mu gitondo gihe cya saa 11 nibwo Adui Maimai FDLR cyane hari hajemo abasirikare ba leta y'u Burundi cyane nibo bari biganjemo, nibwo bongeye gutera kandi akarere ka Mikenke ku gihe cy'isaha ya saa 11 za mu gitondo nibwo bateye. Yego. Bateye hehe? Bateye baciye mu zenzira aho ngaho we uhazi? Yego, baciye inzira ya Marunde barongera baca indi nzira bita mu Bukunzi. Marunde baje bageze mu Batuganyi, niho bahuriye n'abasirikare batwigwaneho bararasana ngo baza guhunga. Nahitwa mu Bukunzi naho ni inzira iva za Kigazura, ariko kandi bose ni direction imwe iva
za Gipupu kuko niho ibirindiro byabo biri na n'iriya za Bijombo, mbese ni kayo mayira yombi baciyemo baza gutera akarere ka Mikenke gaturimo n'inkambi y'abaturage. Wewe wakurikiranye amakuru y'aho ngaho aho batereye cyangwa se aho barwaniye hararesha gute n'abaturage bari? Ntabwo ari kure cyane urebye aho inkambi y'abaturage ba naho babashije kugwanira n'ahantu k'urugenzi rw'isaha imwe y'amaguru, niko ntekereza isaha imwe y'amaguru. Iyo ntambara yagenze gute, yatwaye umwanya ungana gute? Ntabwo yatwaye umwanya muremure, yatangiye saa 10 nk'uko twabibabwiye. Yatangiye saa 11 ije kugeza igihe cy'isaha 3 n'igice aduyi nibwo yatangiye guhunga asubira iyo yavuye. Yego. Ubu ngubu intambara yahagaze, nta masasa ari kuvuga kuri uyu munota kuko ndabona iwanyu nyine ari mu ijoro hafi saa 1 z'ijoro. Ubu ni saa 1 zibaye, zirabura iminota 9 amasasu yahagaze. Rero yahagaze kuva kare, kuva ayo masaha kubwiye saa 3 n'igice aduyi yahunze, agiye gusarasa mu nzira, ariko ku manywa yose aduyi yari yahunze kabisa. Ubu ngubu haratuje. Amakuru twumva kuko muri iyo mirwano abari baje gutera Maimai ndetse n'abo ngabo wavuze bandi FRDC ndetse n'abarundi bavuga kuko baguye mu mutego, ndetse habaho ndetse no kubacaginga. Bamwe nabonye bandikaho ngo ni 16 ndetse na K47 bataye aho ngaho n'amasasu menshi. We wabikurikiraniye hafi, bimeze gute? Tubwira amakuru neza. Yego, ibyo bintu byabaye, aduyi bamukuyeho ibikoresho bitari bike, ndetse n'imayiti zabo bazitaye, bagiye bazitaye n'aho bagiye baca. Ibyo bikoresho byafashwe kabisa. Aduyi bamukuye ibikoresho ni nk'ibyo nyine mubuye kuvuga. Wewe uzimbundenje nuko numvaga babimbwira ayo makuru. Ni gute bayita ngo ni K7 K what? Zimwe ni izo imbunde nyine urabyumva nawe nk'abaturage, zigenda nyine zitugora, ariko ni imbunde nkuru, ndetse harimo n'ibyombo bita za motorora, n'ibyombo byabo nyine bagiye babifata. Yego. Ubu ngubu nta mahoro, nta ntambara ikiyaye, nta masasa cyavugira ngo ubu nyine abaturage baratekanye. Yego, ubu baratekanye, amasasu yahagaze kabisa, abaturage basubiye mu buzima busanzwe. Reka twibutse abantu kuko uyu nguyu numwe mu bantu bakurikiranira amakuru yacu hariya za Mikenke ndetse na za Minembwe, ukomeza kutubwira doza update y'amakuru ukuntu bimeze. Hanyuma aho ngaho mu Minembwe bimeze gute, umutekano umeze gute, za Rugezi bimeze gute, ubu nyine we uhari? Rugezi ubu yaririwe neza, Rugezi nta ntambara yigeze iba ko n'umunsi wa 3 hazutse neza, hiriwe neza, n'ubu bwije neza. Nta kibazo kigeze kiba Rugezi kabisa. Naho mu Minembwe ho twababwiye ko hahora hameze neza, kubera ko ibibazo byose bibera kure. Twumva amakuru kuva FARDC yava hano wa munsi wa 5 tariki 21 ukwezi kwa 2, nta bundi ntambara irongera kuba mu Minembwe. Iyo niyo yabaye ya nyuma. Abaturage bameze neza, barakora utuzi twabo, abahinzi uko barahinga, abanyeshuri ko bariga, habe n'abafite inka uko bararagira. Imirimo yose irakorwa kabisa, amasoko ararema, ama-activité yose arakorwa. Ndumva bimeze neza. Reka ngushimire bwana Claude, reka tugushimire cyane kuba dukurikiranira amakuru aho ngaho ukatubwira n'ukuntu bimeze. Uzakomeza uba hafi yacu kugira ngo abanturage cyangwa se abantu badukurikirana bakomeze bamenye amakuru y'aho ngaho mu Minembwe. Yego, murakoze namwe umunyamakuru. Uyu numwe mu bantu dukunze kuganira uburi hariya mu karere. Uyu numwe dukurikiranira hafi atubwira amakuru y'impamo ukuntu ibintu biba byagenze. Reka twibutsa abantu kuko mu Minembwe abatabazi bahageze ari ku bwinshi. Ubu nyine mu Minembwe ndetse no mu nkengero yaho
hariho abarinzi cyangwa se abasirikare batwirwaneho benshi bahagije. Ubu ngubu nta mwanzi ushobora kuba wabinjirana hariya Minembwe, dore ko bari bagize iminsi bagerageza kugira ngo babashe kubirukana za Rugezi cyangwa se babashe kuhakora za Rugezi, ariko ubu nyine amadubu ahagaze neza. Turakomeza tubakurikiranira amakuru ku burambuye.